Ngenithathele isithuba ngithi sanibonani nonke ka YouTube egameni lenkosi yethu Jesu. Ngifuna ukukhuluma ngephase isihloko lapho khona ngidawuthi smartness versus bulliness. Under this ngine sub theme lethi the smart Barnabas versus the bully MPHANDLANA Shongwe. Sihloko leso. Ngithathele ukusho ukuthi ngixolise kuliwa kaShongwe kuthi ngawukhuluma ngaye empeleni ngilokuthi ngifuna ukukhotha ngiyamkhotha not necessarily ukuthi ngiyamdlongota but ngiyamkhotha ngikhotha indaba leyendeka mayelana naye ngide kahle lokuphelele full details of this but I remember part of the information utangigqwalisela batangigqwalisela abangigqwaliselako but nje kunalesifundo lengasithola kuloku lokwendeka ngalesikhathi leti ngalenye lemalanga ngesikhathi lomsindo le chaos lekhona eSwatini isasungula isaveta inhloko ngenhlanhla live laseSwatini by those days belina mastermind egameni la Dr. Barnabas Sibusiso Dlamini kuyavakala. So this man Barnabas was a very smart person ngalo ukuthi wayethi shaya tibalo understand atibuke tindvo tisengakendeki atibuke tseta bese ushaya tibalo takhe bese uphuma neanswer kuyavakala. Now sina clappers sipho clappers Dlamini I don't know noma ngiclap hands noma ngiclappers because la kwatiko ukushaya tandla uyabukela nje akana vision akana plan ngawuthini akana masu akana maqebo ngoba empilweni kufuna ukuthi ube nemasu ube nemaqebo mayelana nesimo nawude emasu lokungenani ke yiba nemaqhinga ngoba nemaqhinga ayasitana nangabe ude emaqebo kuyavakala. Now this is what happened. Kwamenyetelwa khukhulela ngoqo lapho kwamemetela umshuqo lomkhulu kakhulu labekwa la Barnabas ke washaya ibalo takhe wakhalculate wabuka ukuthi ngingasolva kanjani lesimo lesi. Lomunye ke lebeka hamba phambili kulomzabalazo kwakungibandlana Shongwe bayamathi comrade MPHANDLANA Shongwe labanyeni wangilomunye ke lo vocal lomunye nje uyabona mosilethe into leto. Now la kwenda ke Barnabas manje sengikhohliwe bana bangikhumbuze kodwa bekungubani lisekela la Barnabas Deputy Prime Minister Barnabas sengikhohliwe sengikhulile bekunene. Now what he did Barnabas wakhipha sigejana semaphoyisa wathi asihambe siyawufuna MPHANDLANA singambophi simfune nje kulomsindo lo astingele nje MPHANDLANA siyobamba yena. Waphinde wakhipha roadblock emaphoyisa wathi emaphoyisa kabambe roadblock labanye lenye yakhona bayibamba ngala bombaka so abanje roadblock ivele livelonke kwathiwa ke laba ngoba besihamba phambili sisabothishela lesitelegelezi kwathiwa bonke labeta ngemabhasi kumbe bawudibane lembabane noma kamanzini angisathi khona lapho kwathi kodwa kwathiwa bonke labeta ngemabhasi labayemzabalazweni afike abanjwa emabhasi roadblock kwabuye amatruck emasotsha nemaphoyisa abethwala labanye ahamba obaqithe esikhuphe beyisengakaqali isebenza le-airport beyisakhiwa ahamba obaqithe esikhuphe baba diverter kuyavakala lamabhasi letana abathi abamixa emzabalazweni kwathiwa no esikhuphe lati yakhona bahamba bobaqitha esikhuphe bobaqitha esikhuphe mabafika lesikhuphe babaqitha kwavalwa le network sekuvalwe le network kwabanje roadblock kude imoto lebheka esikhuphe kwavalwa i-network kwathiwa clean baqithwa le bashiywa kanjalo kwabita ukuthi bashuqeke manje babiyele emuva ku-highway emgocweni omkhulu bayembaka noma baya kumalinza noma lapha baya lapha e-highway ukuthi awubona ukuthi bayaphi bashuqa la mandla lebe bathi bawasebenzisa kamanzini bawachitha la ndleleni babeka lolunye embi kwalolunye balidzaphuta ngetinyawo lishisa langa balidzaphuta bothishela ngetinyawo badzaphuta bayofika kumbaka banuka imjuluko bafika kumalinza banuka umjuluko bathe ho nabafika lapho bomile baphethwe goma ngendlela esimanga ngoba balidzaphuta ngetinyawo kushubela esikhuphe abakanathi lutho ngendlela akunalutho kulomi akunamifula lapho bayayati lihlanze bayamathi malinza abantu akunamifula abo sebafile goma akuna network Barnabas uvala i-network badzaphuta ngetinyawo bazibofika le nabafika le bakhathele bafile labakufunako bafuna emanti nekubamba ibhasi babiyele emva emakhaya
kude lo washaya lapho. That was a master plan la isebenzisa Barnabas to disperse loyo mshuqo loyo awuzange waba khona lo mshuqo loyo wavele waphela. In actual fact akabashuqisanga edolobheni wabashuqisa eSkhuphe. That was so powerful, that was so clever, that was so smart kuyavakala. Now let me come to the sub-theme, the smart Barnabas versus the bully MPHANDLANA. Now ngishilo ukuthi wakhipha sigejana semaphoyisa wathi hambani intingele MPHANDLANA la namthola khona nimbambe nithi ngambamba nimvalele emotini nimhlalise ngambili ku double cab ningamhlalisi njengesiboshwa. Excuse me. Bese DPM lisekela landlunankulu lihola lesigejana semaphoyisa kuyiwa kalavumisa ekhabo MPHANDLANA umikiswa ekhaya kugogo kumake wakhe umikiswa ekhaya kuyavakala kuthengwa negrosa endleleni kuthengwa nedrink uyanikwa kuthiwa natha siyahamba siye ekhaya kuyavakala wathathwa wamikiswa ekhaya nakafika ekhaya kwakhulekela ngesihle lesikhulu eboshongweni njani kwathiwa hayi sisuke eMbabane sisuka kaNgwane singuhulumende site la khaya sitobutisela ukuthi kukashongweni la khaya wathi lo gogo kukhona abantu bathi sita nelijaha lapha lelijaha leli kwangathi li street man sitobuta ukuthi ngabe lala khaya lelijaha leli wathi lo gogo hawu ngimbela ngumfana nami lo ngibanda bathi oh sihambe kahle ke sikulethele yena ukugcineni kumbona wathi gogo kade ngamgcina kumbe bathi hawu gogo unenhlanhla ke uhulumende wethu inkundla sokulethelwe ke lo mfana akho nangu uyahlupha le madolobheni uthi ufuna kuphatha le live manje sithathe sitohlola la khaya ukuthi uliphethe kahle indlela ekhaya ngoba nakaliphethe kahle likhaya kusho ukuthi uyakhona kuphatha live kodwa nakangabe akaliphathe kahle lekhaya utaliphatha njani ke live kuyavakala athi gogo kade ngamgcina bathi hawu ungaphatha liphi ke live nangabe uhluka kuphatha likhaya kwathiwa gogo lalela thine ke singuhulumende wenkundla siyakwathi kuphathana kahle nayi negrosa sikulethele. Number 1 sikulethele umbana wakho lokade wamgcina nangu simlethile. Number 2 sikulethele igrosa nayi igrosa silethile kwathiwa dada hayi gogo sala nembana wakho nabo bakwazi indlela bamshiya etele imali ekhwela ibhasi abuye nemvembabani bamshiya lapha. Ngisho ukuthini ngaloko angihlekisi ngaloko akasho ngishito ngathi ngiyaxoxa ngasecaleni kodwa ngifuna kubheda le technique le noma le tactic le yasetshenziswa nguBarnabas. That was so sweet, that was so smart. Akashayanga muntu emaphoyisa akakhahlela muntu emasotsha akashayanga muntu but wasebenzisa a technique. What happened was a great disgrace, a great embarrassment because lo akashongo waba embarrassed lekhaya nakalesa le. In actual fact phela akwendekanga emasithe le wahamba netintatheli kwathiwa ngifuna kukhomba umhlaba wonke ukuthi lo muntu ohluphako ungibani akalinaki likhaya kodwa uyahlupha ukuthi ufuna kuphatha live utaliphatha njani live angaliphatha ekhaya la kubo kuyavakala. Lokho ke kwenda ukuthi MPHANDLANA athi gozololo agobe kulawo malanga lawo kusana Barnabas because bekasinake ivale igama lesi Barnabas ashaya ilivalo ukuthi yo utangiphinza ngabe unani nyalo. Ngisho ukuthini ngaloko ngiveta lokho ukuthi Barnabas was master over MPHANDLANA. Barnabas was master over bothishela. Kungako ngesikhathi Barnabas dehla teleka because kwehla nekushuka ngoba bebathi ukuthi Barnabas utabashuqisa la bangafuni khona nabaplane koshuqa A Barnabas utaba-mixa B bawushuqa khona nangabe uBarnabas koshuqa eMbabane Barnabas uthatha kumixa ekhaya awubakhomba ekhaya ukuthi nangu lo muntu lo hlupha le nawe ekhaya akhomba umhlaba wonke ekhaya kube ngilapha kuyavakala. Ngiconzele ukuthi kwangathi nakule phasi abengaba ngudunankulu lo neqili lo nemaso asale abanemaqhinga nangabe akanamaso sale abanemaqhinga kuyavakala. Lokho ukuthi le live ulisinzisa kanjani hayi lokho ukuthi ube ngCleopas clap hands kuyavakala. Ungaclap ihands nala kungafanele khona Mr Cleopas ungaclap ihands la kungakafanele khona sukuma usukumele live sifundo lesendiwa nguBarnabas. I remember I salute this man. May his soul rest in peace, may his soul rest in eternal peace. Wena Barnabas master of planning things wawushaya tibalo
kuyavakala ngiconze ukuthi leli gama lethi Barnabas lalesatshwa noma ngima ungakalifaki lelamakhundu ungakalifaki nje lamakhundu waphatha nje la Barnabas isibusiso sevele kugidza luvalo enzanyeni because ligama lelikhulu lelo lelisabeka waletha ke leli gama lethi makhundu wonke umuntu uyancikaza uBarnabas ke inkosi wabusela amagama nekwethula kwalesifundo inkosi ngibusise kumnanzi kuphila kuzowela.